Okay, satu unit lagi Wellfire Z. Ini dia beri murah tapi condition very good. Kento dia selalu lulus, Kento check conditionnya, follow Kento. Okay, semua orang tahu selain Kento kasih auction report, Kento akan check conditionnya. So ini the number one I check adalah dia punya brake fuse. Sebab kita service tak tukar brake fuse lah. So pastikan tak ada moisture bagus Lepas tu bateri, ini bateri banyak bagus. 721 cca macam baru. So conditionnya dia bukan pakai tempat saji, dia tengok cantik. Dia punya engine tak ada karat, tak ada leaking So this is good unit. So Wellfire semua tahu lah dia 2.4 turbo, dia bukan yang 2.5 biasa AGS 30. Ini TAHA 30. Dia punya cermin ini special glass. Tak ada tinted pun dia boleh reject 97 or 98 UVR UV rejection. This is very good belum tinted tau. Dan kita tengok dia punya aircon, walaupun buka pintu dia punya aircon keluar pun dia tengok dia punya aircon sekarang 14.3, very cool Kalau you tutup semua pintu dia lagi sejuk. So kita tengok dia punya ini, kita pakai Blue Driver scan dia punya OBT engine okey tak okey. Walaupun ini kereta condition sangat bagus, kita mau check juga. Kalau tekan minyak tengok betul tak dia ada connection tak. Okey, dia ada naik nampak. Okey, so this is connected connected, then kita check check dia punya engine dulu. Scan dia punya engine, continue. Okey, scanning kena tunggu sekejap. Dia tengok dia tengah scanning. Dia tengah link to the device to check the engine part. Kita kena beri sedikit masa untuk dia. So you tengok zero pending code, zero confirm code, zero pending code, zero permanent code. Kalau you clear sini confirm code dia ada permanent code juga. You kena clear. So this is no problem No problem. Kita tengok smoke check. Semua sensor dalam kereta ni dia akan scan. Kalau foamer salih lagi banyak. Ini semua sensor okey dia tick dia bukan pagar warna merah itu ada masalah So this is good unit. And then I one more information dia gearbox is not same like the AGS 30. Ini dia pakai Lexus punya X-Speed punya Okay, sesiapa berminat lagi nak beri Wellfire Alphard macam ni, Kento akan datang ada offer. So beri Roger Kento untuk harga yang terbaik. Jumpa lagi. Bye.